I pogledajmo konačno kako je sada stanje na rang listi najvećih neprijatelja naše zemlje. Opozicija, popularni oni bivši, pali su na dno tabele. Dele posljednje mesto sa takozvanim nezavisnim novinarima. Na 4. mestu su uvek neugodni penzioneri koji bi da šetaju, koji bi da kupuju, koji bi prosto da, pazi, žive. 3. mesto, ovi što bi da sede po kafićima, ko da nije smak sveta, popularni kafićari. 2. mesto, pravo nijotkuda, pa nije nijotkuda. Iz inostranstva, gastosi, tačnije gastosi koji su sad našli da nam se vraćaju. Gde ste bili kad smo bili niko? I konačno, na vrhu tabele, 1. mesto najvećih neprijatelja države, vlasnici pasa, zloglasni kučkari. Ljudi, ako vam ove grupe i dalje deluju benigno, bezazleno, pomislite samo da tamo negde, među njima, vrlo lako može da se nađe neki mutirani penzioner iz inostranstva koji ima kera i voli da bleji po kafićima. A šta ćemo onda? Šta ćemo onda?